17 minutes after 11 o'clock ishumi nesikhombisa emzuzu kumbeleke ihora leshumi nomuva umsakazo yinani R.4 FM. Insizwa laphana ke nje umjabulisi laphana ke insizwa ihamba kamnandi laphana ke nje bakithi ithi ke umjolo Nkosi yami angazi mina abantu besifazane sebekhala kakhulu kodwa ke sekulungile ikhona ke insizwa noma kanjani ikhona la ngaphakathi ezomsakazo sokhuluma la kodwa ngibona ngathi khona kuphethe ngifuna ukubona ukuthi asishayini siyashawa ngoba khona lezi iginqe ezishayayo cha ngifuna ukubona ukuthi ngempela ngabe kuyalunga yini makhamba kanje ake ngizwe la hayi wena khuphuka ngiyakuzwa mina yeah mfowethu kunjani Ayaphila kudala ngibingelele enkulu khonipho endla nasezantsi South Africa yonke nabathanda umculo wamaskandi nomsakazi wami omkhulu ngiyabingelela ngenhlonipho nje enkulu lo bingelelayo ke umjabulisi umfana wakazoni owaziwa ngophepha kodwa ke molandela kahle umculo uzokwazi lapho uthasa lenkosi mfowethu mina ngiyakuzwa mina futhi hayi kunjalo ngiyakuzwa mfowethu anginginyusela mfowethu ukuze ngikwazi ukuzwa kahle ngiyakuzwa mina futhi mfowethu ngiyazi ukuthi njengoba nje uqhamuke laphana kuveza ukuthi ungumjabulisi emveni kwalokho sasesiya ngiyafisa kahle kahle ake usiphenyele nje ibheshu mfowethu uthe uma usho wathi uphuma ngaphansi lapha kophimbo elimnandi futhi kodwa futhi wena wasuqhamuka namhla sogqoke sensigqoko ya ngingasho ukuthi laphana kunesimo sokuya phela umuntu beyokhule yabona uthole ukuhlela uyenze mhlawumbe umthole nje usamncane ukhole ekhaya kwenzeka mhlawumbe masukhulile ukwazi ukuphuma ilokho iwakho ekwindla yakho eceleni so kube kanjalo wena kodwa ke la ngiphumile ngakha umjabulisi ngisuka kophimbo elimnandi so uphuma kwami ke kophimbo elimnandi akusho ukuthi ke angisekho khona kophimbo elimnandi so alamaqembu lawo ngasho ukuthi amaqembu awuthu lesimo sokuthi ngiyakhula kakhulu ngase ngiphuma ngase ngakha umjabulisi eceleni kambe insizwa idabuka phela lensizwa leyo umjabulisi idabuka phansi emakhabeleni kwasenge la iphuma khona kodwa ke manje ke ukuhlala isihlala khona le yamasiko nokwelapho uzenze khona mfowethu kwamanje ngenxa ukuxosha ikade ekhaya mfowethu ngiyafisa usazise nje ngaleli xwexwe mfowethu ngiyabona kunengoma la ekhala ngomjolo umjolo siyazi ukuthi abantu abaningi bayawushalazela ukukhuluma ngawo kodwa ke mhlambe kukhulu nongasitshela khona futhi nanobuchule nanendlela othe mawuhlela usilethela ingoma wabona ukuthi wabona uma ngiyiletha kanje mhlambe izokwazi ukuthi mhlambe ingene ikamaxa but ngasho ukuthi yami ingoma eyikhulumela ngasho ukuthi yami ingoma eyikhulumela so le ngoma ethu umjolo ukuthula kwami ukubuka abantu abasemathandweni ngalendlela abasuka bekhala ngayo uthotho omunye ade semathandweni ehambeni lesikhathi useyakhala ngavele ngayiqoqa yonke le nkulumo ngase ngayibeka ukuthi ahlahle vele umjolo yabanyisa ya umjolo yabanyisa vele lokho iqiniso lisho kanjalo lithi umjolo yabanyisa sonke siyakhala othandweni so mfowethu i-album egcwele noma i-EP le but ngizokubeka lana okwamanje ngisakhiphe i-EP inengoma ezu3 lethi umjolo yabanyisa u912 isimanda manje sami i-album ngisayise studio sayenza album le album leyana ukuthi ngasho ukuthi laphana kuzonyanga kakhulu ngoba le album leyana indlela ngisebenza ngokuzikhandla kakhulu ngifuna ingibeke ezingeni ephezulu kakhulu ngoba ngisebenze kakhulu azikho ingoma engekho laphana so uthola ukuthi kwelinye iside nikhona ingoma ezofika ihambisana lawo ngaleso sikhathi enye i-album ngisebenza kakhulu ngoba ngisebenze kakhulukazi nobhuti uMntumanzi
ngisakhona ubhuti uMndumazi yena bhuti engisebenze naye kakhulu laphana wafike wabona wasebona ukuthi hayi umfana lo akamkholisa laphana ngoba bengisaya nje lapho mfowethu yokusebenza noMndumazi ngiyakhumbula ukuthi ngithe mangena enkundleni zokuxhumana ngabona laphana la beniveza khona ukuthi kahle ukusebenza noMndumazi kube kuhle kakhulu. Siyazi ukuthi ikakhulukazi ama-artist lawa mhlawumbe uyithola ukuthi wona athasela phana esiqongweni kodwa ke kube nzima ukuthi umuntu abuye aphose istephi sophansi akwazi ukuthi etabula omunye umuntu kodwa ke uzizwe kunjani ukusebenzana nezizwe. Ngizizwe ngijabula kakhulu ngoba isifiso sami vele ngiqala umculo ukuthi ngifisa ukusebenza nale ndoda. Le ndoda ekhuleka kakhulu ingikhombise ukuthi ngibaluleke kakhulu kuyona ngoba ikwazi ukusuka phezulu ehla iyaze kumina yazobuka umsebenzi wami. Ngijabule kakhulu futhi ngasho ukuthi isandla sedlule ekhanda le ndoda. Mfowethu ngiyazi ukuthi indoda ayikwazi ngomkhonto wodwa. Indoda ayikwazi ngomkhonto wodwa ngiyazi nje manje balindele ukuthi asesizwile ke mathuba umjolo. Njengamanje futhi sesithini ke manje kukhona lapho okuthiwa ngiyohlala nawe khona. Uyabona lapho futhi lapho sesemathandweni ke lapho ke la so ungasakunyise kumjolo ke lapho usehleli nomuntu wakho ke lapho. So sekudlalela yona ke lapho ukuthi uenjoy la uhleli khona nomuntu wakho. Mfowethu sihlala nawe simanda kade sami. Mfowethu asihlale siye ngala futhi siyoyizwa kahle siyabuya futhi.